Shubor nakaslem jong udawsan hima. Uba ti lingwa Deputy Commissioner ke Southwest Khasi Hills haringkat uba ai laurinyang video ke mau korwat blok mentaka sengi ke khat waiter gulber arajar arpusau kilayok ban pelaj paj ba ya ki khat santeli ki kali kit nyut ki baan penyai de ke boarding electric ya ki bala tip kum ki e-vehicle jong ke Swachh Bharat Mission. Hagani ka snila yo roban IT yigini ki kalisha ki khat artli ki cluster village waste management committee mau korwat block ki bakinthum ya bun tli ki shnong. Habaya kran baru ba ke nong sao executive engineer katanat PHE mau korwat division hadin balawai ke jingelang uliat ho bakum shibenta banwan ra ya ka khoj ka suba hapo ki shnong ki thau ki ne ki kali ki nyarap ban lej lum ye ki nyot ki bumpun haman laki shnong kung ki plastik ki nar ki bilor bat ki wei but yegini ki nyot an lum ha kita ki collection center but hadien kata an salaru bandi yaki uba nong psau ulaya thoru bahak dei bat karani kor blok yakini ki kali an sasam bat ungai skemru balingba kini ki kali kin sa penkelador bat wanra ya ka khoj ka suba ha ka district hi baro ka wei. Ngin sayo shushu aga second batch na kabenta karanikor blocks ndrai na kabenta jong kini ki khasan tali ki electric vehicle long kan na kabenta jong ka mau kurwat CNRD block de kumban yetu yupi wa ilayo ya kaban shem ye kini ki vehicle nantai na damsai. Wat kalong kebasultanat wa ngilapha yaki staff ki jongi yaki mastrul ki jongi ki badang dai kasin ka banang kong ka ba ki kiyo ya ka ban nya yaki niki electric vehicle habangi ong yaki ban le si pun kila swatatin la kila em ban wan ra le ne ban nya yaki niki electric vehicle handling so ya kaban itu da kejikmen ba kilala ya kaban wanra ikini ki vehicle nantai na umyam bat kilapoy hangi kumni kumapi ibenta bat kini ki electric vehicle kilong na kabenta jo kini ki atli ki cluster bat haga ne kasi kabenta lalu kena kasi kabenta kini ki khasan tli ki vehicle kilong no ki jong kini ki atli ki cluster bang kwa IP ba kidai ya kaban sumar bahaya ki warnam keni ki bakidai kita ki masoka le kabamon ndai kidai sumar nomor kini kidai ki jong hapan maintain ki hapan sumar bahaya ki wat penan kam hok ki na kabenta tadi ko jing suba jong ki sinong ki padon hapo jong kini ki atli ki cluster ke hakabai begini gidan kam kini ki cluster ke wala ya banyo ini kali gidan kam ban ya pusan banyak sulap banyak tren banyak rai banyak plan mungkin kami ini kali. Kalau ada kam kasulia bateri. Kalau bateri berbuat tu bateri ini kam bateri toslai tu kam ya. Hapan plan mana marmari karena bapaknya kam ni bateri. Lada hendan bandit jinglek, hendan bandit jinglek itu. Kan ban start ban pergi make engine karena baru bateri kan dumiap awan plan ha kuno beran kam ni kali bertanya cerum seneng ban kita ki mar kita ki ngun sia ki jaga lagu bacu pun syong ski ya kali kalau kayak gebas semua sekali mau muntan kalau kali ke syong ski 15 pergi mega 15 start
kalau tu buat ini kalau banyak no. But na kalian jong kini komiti ki hab don la ka jong ka plan. Ki hab ban le lada kasino jong ki kalat kali saudong saukun kila ban le door to door collection. Lada kimla ban le door to door collection kila ki hab ban collect ya ki plastik na kisino ban bu ha ki segregation sheet ba la depsh ai na kalian jong ka office. Ya kisino ki bom padon ya kita ki segregation sheet ngin sa ai na kalian jong office. Ngin sa penbiang ya kita kiyeng banbu ya kini ki plastik. Mersua yang bajong kasih station campaign la persai ya kawangi dan perbet penbiang ya kita kali coba mentapan menyiapkan saya kajing kulit jing subah dah kaba ingin hab pan ya trilang rekat PHE department yang bajong ke district Swachh Bharat Mission ngingit skem banginla ya kaban warra yang saya wui pat momer nagamta bangin le tma ya ajaklia.